twiteguye kurwana kandi dufite ibirwanisho bigezweho ndetse n'uburyo bwa nyabwo bugezweho. Ubu twaje tuje, ikindi kandi ntabwo tuzahwema gutanga isomo kuri M23 tutibagiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byatangajwe na perezida wa South Africa Cyril Ramaphosa afatanyije n'igisirikare cye SANDF. Bavuga yuko bageze muri Congo neza cyane, ahubwo kandi bagiye kwigisha M23 kwimirwana ikorwa ndetse badasize u Rwanda. Ibi ngibi biracuriki, ibi biri kwerekeza kuki? Ese M23 ishobora kuvanwa aho yafashe cyangwa n'ubundi namatakirangoyi? Mr. Barma with a new energy. I'm back to your channel, Flight TV Rwanda. I'm back kandi with my full energy. Yes, twihuse cyane. Kuri uyu munsi murabizi cyane rurambikanye, ntabwo byoroshye hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC, tutibagije za Wazalendo ndetse na FDLR, ariko nanone ntabwo twasiba kubabwira yuko iyi mitwe yitwaje intwaro y'ubwayo rwose kugira ngo y'ubwayo yongere kwihuza byabaye ingora abahizi. Bamwe na bamwe bari mu duce dutandukanye bagiye batatanwa n'intambara zagiye ziba kubera ko bagiye babura support ku ngamba zitandukanye, bikarangira bafashwe ni basirikare ba M23 cyangwa se inyeshyamba cyangwa se abo bita Alliance Fleuve Congo. Ibyo ngibyo ni update imwe kugira ngo tubumvishe ko amakuru ahari kandi menshi cyane. Ku rundi ruhande SANDF, South African National Defense Force, bayita SANDF, abo n'abanya South Africa cyangwa se igisirikare cya South Africa, bamaze kumeneka ku bwinshi ikinshasa. Ubu ngubu rwose ku kibuga cy'indege cy'Kinshasa ntabwo twavuga yuko byoroshye cyangwa se byiyoroheje, kubera ko ikinshasa hamaze gutangazwa yuko hamaze kugera abasirikare batari munsi ya 600 ba South Africa baje gufasha leta ya Congo cyangwa se baje gufasha Tshisekedi kurwana iyi ntambara yo kubohoza Congo. Uduce twagiye dufatwa na M23, ubwo turavuga Bukavu, Goma ndetse na n'uduce tugiye dutandukanye nyine dushamikiye kuri iyi migi. Yes, mu yandi makuru yihuse cyane, no kuvuga ngo mu Rwanda, kubera ko birumvikana amajwi akomeza kugenda agaragara cyangwa se yumvikanisha ku Rwanda rufasha M23. U Rwanda nyuma yuko rwamaze kuvuga ko ndetse no kwikuraho kuba rwakwanzura ko rutazongera kurenga umurongo utukura urujyana mu biganiro by'amahoro by'i Rwanda, mu gihe perezida wa leta ya Congo cyangwa se wa RDC ariwe Felix Antoine Tshisekedi atari ready cyangwa se atabasha kuba yavugisha cyangwa se yakora ibiganiro by'amahoro na M23. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko nawe atazigera arenga imirongo itukura kugira ngo ajye gusubira mu biganiro by'amahoro y'i Rwanda bakunze gukoreshwa na Joe Lorenzo, perezida wa Angola. Yes, byihuse cyane rero mu yandi makuru kugira ngo tugendane flex cyane. Mu yandi makuru tuvuga cyangwa se twagarukaho nuko leta y'u Rwanda yamaze nanone kuba yashyira cyangwa se yakora determination amasezerano yose igihugu cy'u Rwanda cyagiranye n'Ububirigi yose. U Rwanda rwasohoye itangazo rivuga yuko ayo masezerano yose ndetse n'imikoranire y'u Rwanda n'Ububirigi byose byahagaze bitagikora, kandi ko u Rwanda rutazemerera na gato umuntu witwaza inyungu za politike agashaka gufata ndetse no gukoresha u Rwanda ibyo yishakiye. Ni mu magambo perezida nyakubahwa Paul Kagame yatangaje mu gihe cyashize, avuga yuko umuntu mu gihe akugaburira aba atagomba kurenzaho amagambo menshi. Nuyarenzaho cyangwa se ukarenzaho gushaka kwerekana ko umuntu wamusuzuguye cyane, icyo gihe ibyo kurya byawe arabikurikira akiyemeza akicwa n'inzara. I'm Eric Manishimwe. I'm back with full my energy back. Yes, mu yandi makuru rero turi buze kugarukaho mu by'ukuri nuko uwitwa Cyril Ramaphosa yamaze gutangaza yuko bidatinze ari buze gutangaza amasaha yo kwataka mu buryo bweruye M23 cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro ukorera muri burasirazu
burasirazuba bwa Congo. Ngayo nguko. Mu bindi rero twaza kubatangariza nuko M23 irimo gukora cyane mu gukomeza imbaraga zayo muri Goma, aho uyu mutwe uri kubanza gukuraho intwaro n'ibikoresho by'intambara byasigaye mu maboko y'ingabo za FARDC ndetse n'igisirikare cya Tanzania, tutibagiwe abanyasuza Afrika nabo bagiye bata ibikoresho ku rugamba, barimo baragenda bakora amasuku mu miji bagiye bafata, harimo nka Bukavu baherutse gufata mu minsi yashize, ariko kandi baranashyiraho inzego z'igihe gitoya mu kuyobora uturere bamaze gufata mu rwego rwo kugenzura neza ibyo bice by'ubutaka mu buryo bufatika. Rero M23 irimo iratangira ibikorwa remezo by'ingenzi birimo imihanda ndetse n'ikibuga cy'indege, ibintu bizabafasha kwimura ingabo n'ibikoresho ku buryo bworoshye mu bikorwa byayo by'intambara bizakurikira, dore cyane ko biteguye urugamba ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero ibyo bikorwa byose biragaragaza ko M23 ifite intego yo kwagura ububasha bwayo mu burasirazuba bwa Congo. Ishobora no kuba yakoresha neza ubutunzi bw'amabuye y'agaciro ari muri ako karere, ndetse ikanategura inzira yo gukora ibindi bikorwa by'intambara bishobora kuzana igitutu ku buyobozi bwa leta. Mu bisobanuro birambuye, amakuru aturuka mu nzego zitandukanye avuga ko nyuma yo gufatwa kwa Goma na Bukavu, M23 iri gushyira imbaraga mu gucunga neza uturere twafashwe, bafata ingamba zo gukuraho ingabo zisigaye, bagashyiraho inzego z'ubuyobozi bw'igihe gito, ndetse kandi bagashyira imbere ibikorwa bagashyira mbere cyane ibikorwa byo gusubiza amahoro mu duce twaba twarabujijwe amahwemo na za wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro yakoreraga muri utwo duce twamaze gufatwa na leta ya Congo. Mu yandi makuru yisumbuye rero, hari bigaragaza ko M23 iri gukorana n'ingabo zituruka mu bihugu bituranye, cyane ko bamwe mu bigenda babishinja ko bafatanya n'u Rwanda bagafatanya na Uganda, byatangiye kujya nabyo mu majwi. Ese biravugwaho iki n'ibihugu bitandukanye? Aho ngaho niho turi buze tubabwira inkuru ya nyayo, inkuru iri kuvugwa yuko Ububirigi bwamaze guhagarika amasezerano yose ndetse n'inkunga bwageneraga u Rwanda. U Rwanda narwo rero rudatinze rwahise rusohora itangazo ryemeza ko narwo ubwarwo rutagikorana n'Ububirigi mu masezerano ayaba ariyo yose ajya mbere. Umutekano wifashe gute muri Congo ndetse n'uduce dukeya twagiye dufatwa na M23? Umutekano wifashe ute? Ku makuru dukesha igihe, ku makuru dukesha Kigali Today, KT Press ndetse n'izibindi binyamakuru bitandukanye biratangaza ndetse biravuga yuko M23 mu duce ndetse n'uturere yagiye ifata, harimo Bukavu herutse gufata mu minsi ishize, harimo umutekano utarigeze uvugwaho cyangwa se ugaragara muri utu turere. Ikindi kandi M23 irimo nayo irashaka uburyo yakubaka imiyoborere kandi ihamye iremereye muri Bukavu nk'uko yabikoze muri Goma, mu rwego rwo kugira ngo bicare bizeye umutekano w'abaturage ndetse n'ubuzima bw'abaturage bukomeze bugende neza mu bisanzwe, ntihazagire ikintu cyangirika. Mu matangazo menshi bagiye bashyira hanze, cyane cyane hifashishijwe umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka, yatangaje ko rwose abaturage batagomba kugira impungenge mu bijyanye n'imibereho, kubera ko byihuse cyane ibyangiritse birimo birasanwa cyane n'ingabo za M23, mu gihe kandi iyo leta irimo irubakwa. Abari Bukavu, ubucuruzi bwabaga cyangwa se bwa buri munsi burimo burakorwa burajya mbere, ibisasu gutorakurika kwabyo biracyaba, ariko nabyo ni gakeya mu duce tukirimo wazalendo, tukirimo FDLR banze kurekura, ingabo za wazalendo zanze kurekura, abo ngabo bose barimo barakurikiranwa mu buryo bwa
Yese tugarutse rero ku nkuru ikomeye, ku nkuru yatigishije amahanga yatigise mu by'ukuri nimbikubwira ubyumve. Ni ku nkuru y'uko u Rwanda rwamaze gukora termination cyangwa se gusesa amasezerano yose u Rwanda rwari rufitanye n'Ububirigi. Ni nyuma y'uko Ububirigi narwo ubwarwo rwari rwaravuze ko rwafatiye u Rwanda ibihano byo guhagarika inkunga zose z'ibyo bwafashaga u Rwanda. U Rwanda rurabivugaho iki? U Rwanda rwahise rukora iki mu buryo bwihuse? Uwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragarije Ububirigi ko nta rukundo bwigeze bugirira Abanyarwanda nubwo bugaragaza ko bwafashaga Abanyarwanda bubinyujije mu nkunga y'amafaranga. Guverinoma y'u Rwanda yahagaritse ubufatanye yagiranaga n'iy'Ububirigi mu bijyanye n'iterambere. Ni nyuma yaho bugerageje kubangamira inyungu zarwo bugashaka ko rufatirwa ibihano by'ubukungu. Yasobanuye ko hashingiwe kuri iki cyemezo u Rwanda rwahagaritse inkunga Ububirigi bwari bwarageneye ibikorwa byarwo by'iterambere kuva mu mwaka wa 2024 kugera mu mwaka wa 2029. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi Maxime Prévost yatangaje ko igihugu cye cyateganyaga kuvugurura ubufatanye bwacyo n'u Rwanda kubera iki kirego, kandi ngo kiyemeje kubikora mu buryo busigasira inyungu z'Abanyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yasubije Prévost kubwo Felix Tshisekedi wa RDC yafashaga umutwe w'abajenosideri wa FDLR akawinjiza mu gisirikare cy'igihugu cye. Ububirigi bwarabibonye ariko ntacyo bwabikozeho. Yakomeje agaragaza ko Ububirigi bwacecetse ubwo bwumvaga Tshisekedi avugira mu ruhame kenshi ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda akanarasa Kigali bidasabye ko akandagira ku butaka bwarwo. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko Tshisekedi yaguze intwaro zigezweho zirimo indege z'intambara, arema iry'ingabo zirimo FDLR, abacanshuro b'Abanyaburayi, ingabo z'u Burundi, Wazalendo n'ingabo z'umuryango wa Afrika Yepfo SADC, agamije gushyira mu bikorwa umugambi muba afite ku Rwanda. Nanone Ububirigi burabimenya ntibwagira icyo bubikoraho. Yabivuze agira ati iyo FARDC n'imitwe yayo y'abanyabyaha itoteza ikica ku manwa y'ihanga abanyekongo b'Abatutsi muri Kivu y'Amajyaruguru, Abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo n'Abahima muri Ituri, Ububirigi burabimenya byose ariko bugahitamo kureba ku ruhande. Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko iyo Prévost avuga ko Ububirigi bushaka kubungabunga inyungu Abanyarwanda bakura ku bufatanye bw'igihugu byombi, ibi bitari muri politiki ya gikoloni gusa ahubwo ko birimo n'uburyarya. Yagize ati icyambere ntabwo umwami w'Ububirigi ari bwo bwita ku mibereho myiza y'Abanyarwanda, ahubwo bikorwa na guverinoma y'u Rwanda. Icya kabiri, niba Ububirigi bwakoreraga mu nyungu z'Abanyarwanda ntago bwakabaye buzenguruka isi mu bushyira igitutu ku bufatanye bikorwa bacu bose kugira ngo bahagarike ubufatanye mu iterambere bateganyirizwamo Abanyarwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko amateka ubwayo agaragaza uburyo ubwami bw'Ububirigi butitaye na gato ku iterambere ndetse no ku mahoro y'u Rwanda. Ati ndekeye aha, ubwami bw'Ububirigi bwakolonije u Rwanda bwibukirwa cyane kubiba ku Banyarwanda amacakubiri ashingiye ku moko, nibwo bwazanye uburyo bwo gupima Abanyarwanda uburebure bw'amazuru buzana n'indangamuntu zanditseho amoko. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, ingabo z'Ububirigi zabaga mu Rwanda mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MINUR zabuye iwabo zitererana Abatutsi bari barazihungiyeho mu kigo cyabaga muri Eto Kicukiro, zibasiga mu maboko y'interahamwe. Bityo rero u Rwanda rwitangarije ko nta muntu uzigera koma mu nkokora umutekano w'abaturage b'u Rwanda yitwaje icyo ari cyo cyangwa icyo arufasha. Bityo rero amasezerano akaba yashyizweho akadomo na Perezida Paul Kagame akabyemeza cyane anyuze ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ngayo nguko njye nitwa Eric Manishimwe. Byari byiza kongera kubana namwe. Share, subscribe and comment. Ndabakunda cyane.